Di nav hezarên pirtûkan de ji xwe re qurçikek girtiye û projeyeke nûh diafirîne. Di pêşengeha pirtûkan de rona serpereştiya beşê pirtûkên zarokan dike û bi xwe birêve dibe. Rona bi vê projeyê dixwaze nameyekê bigihîne ku xwendin ne tenê ji kesê temenmezin re ye. Lê zarok jî dikarin bixwînin. Nemaze pirtûkên fêrkirina zimanê Kurdî ku rona giraniyek daye vî beşî û gelek pirtûkên helbest û çîrokên zarokan dane hev. Da got dwarê fêrkirina ziman de bi zarokan re alî kar be û hindek ji van pirtûkan jî bêtemen belav dike. وقتا چوبوم مكتبة أمارة حزرية معرض دكرن حزرية برتوك بيشنجها برتوكا دكرن مامستا ومامستا دلفين وبابا ما قوتن تسر بشي زاروكا بسكن وجاغي كيف مهات ومخواست از سرویچ تی بسکنم جباگ زاروک فری زمان ببین و فری زمان خوب ببین یعنی بین جباگ پرتوکا فری ببین روناش خلکه دخوازه گو زاروکین خواه بخواه بینن وی پیشنگهه دا گو فری چاندا خوندنا پرتوکان ببین. هر وحاد بیجه کوپرانیا خلکه زاروکین خواه بر تلویزیونان و تورا انترنت دهیلن و او یک زراره دکه نمازه دواره درونی ده جبر ولو رونا دا خواز دکه کل هر مالکه پرتوک خانه که بچوک هبه. از دخوازم بیجن مالبات زاروکا خوشی بینن معرضه بیجن بینن پیشنگه پرتوکه جبو اوجی فری پرتوکا ببین و زانی بین بخوینن دوی هر مالک ده پرتوخانه بچوک تخورزی که ده جبو هر مهکه کم هر مهکه پرتوکا که لزیده بکن و ولو وزاروک فری پرتوکا جی ببین جبر کو دمال دی بر چاوی وانا انا وک تلویزیون اوجی بر چاوی زاروک هرتم بروین یعنی ولو حسبکن وک چتکی رونا نمونه که زلالش زاروکا گوکارینین و بیسینورن و دکاره فیری هر تشتی ببه. لیل همبری ویجی گلک مالبات هنه نکارن وی روشش زاروکین خوره پیدا بکن. او جیش بر روشا آبوری یا گو دور تیره در باس دبه. نرخی هن پرتوکان گرانه و نهر مالبات دکاره پرتوکان زاروکین خوره پیدا بکه. اکرم صالح کردستان 24 قامشلو